Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajam to dafi jatun to hordofto to matuan channel jarang mobile app ki jirtan aras baron sa aja bang kabade sun fe baron so hunga api to ko api bereda api berbaj sanu te to ko api kunga kapani tiktok rabe api khanaga wan heddu no tolu api khanaga warren tab tab fi warren live re heddu hojatan tab tab khana fi khanan o ifdarun kabani api kharaga bu fadani okay jo ko fara ka jaybat tab tab of nuko reneti yana akasmo follow fif no mafgoda tap tap le of no mafgoda api khana ga bufanne akay fayda nuda also video hanti sende warre mati channel khana fare dadan subscribe ko dada khana mo video like karo ndagati nada hayega warti devinad ga hanjiru ega api khanaga dalka baga plasor sin sentu plasor ni senta api khana plasor bufana namu plasor ni gabdi jadi ada plasor khajar ni galtu ega khanati plasor galtembo da iddo sarati iddo hono ni gabdi jadi ada iddo darati iddo sarje darati ni bar resto chumagasa atau kal kerja ni bar resto ala nas berestu atau kelekar otomatik top ja tab ja nigar jadi ada api pun jal kamar tu gargar tiktok itu jadi sini jira hogota ka feratin tu itu kana kati rate tu tembo da api kana option ni gatu difa jentor ki ko tu da bara heddu rasida isa kana kaisa ini beredan ono isa kana ono isagana hindi beredan isagana ragadin kotu ek kartu tu dembo da iddo tarati install ja sarati yo jalka ba fere durhanif install ja sarati install khanani tu to egarati install gote shirki resen kesati sinif update eboda hala khan bakke disini position da dai tu hayega ek kan dai dembo do apin kuno atau kar jasa na buye tira kuda ka feratin tu kaitu api ana hanim banna kita kerja furti gari kan tu dembo da hayya na han ja hayya man tu dai tu hayya ga kar tu dembo da ifamaji khara kisbilik nerge raje be mana hayega kanat hayama khanitani fim boda hal han ifduba debituetu kanat ifduba debitem boda iddo asharatni garta jadi yada hono iddo tana sarakanni garta jadi yada iddo enable jettona iddo enable jettona ratte ko da kaf klikinu godaitu hayega kanat klik godem boda hono asharati akathaitu tiktok sene sinta garza एक करती TikTok रा तू इन्हें बोला TikTok रा देख करती तू इन्हें बोला ये मामा एक करती TikTok रा तू इन्हें बोला हाल खाना करती ऑल देवना करना लाले खतर सन रहती खानूते सन रहती ओके गोना तो खुना को करता करना ऑटोमेटिका अंत को दिलो ऑफ माफ तो जुरा इदो अस्ती कर देता उनो ido tanruti ogoda ka vio tuine errat ka maitu haye nin tuka errat ka maitu haye kana tol de namalle kharaf haysan tol de nedi amalle errat tuinaitu haye ga hono dala hono nigar tanjedi yada akana to hono ofif automatic a jaiba ti ofifu errat update to amalle akana tol de mtaitu haye kana namalle errat da aka jaiba to hono aye malle khanim feder serate khanim feder akana ratin goda nuuf daragu jiri yada haye malle akana jedan khanim feder serate malle da
automatic jechuun eefumaaf osoo nuti tuquun osoo nuti hin tuyne eefumaaf dalagaa jechuudha. Hayyeega amma isinis kana taansee kutaa lammaffaa isaa seersa ammallee deebiidhaan bakka tana eeksii tana yoo irraa fufeete iddoo tan tuquudhaan asirratti eeksii tana sii fida eeksii tana gotakkaaf ganna tuytu jechuudha. Hayyeega bootaa reeftu isin deebisaa eega akkanatti tuyneen booda iddoo gama jalatti gad argamtu iddoo kutaa lammaffaa kunoo sarara lammaffaa diimaa sarara lammaffaa kana enabili iddoo tan ammallee gotakkaaf kilikiin goonaa jechuudha. Hayyeegatti tuyneen booda anis asirratti gaa isin maqaa kafee irra barreeffatanii asirratti maqaa keenyaaf jira waan ta'eef maqaa keenyaa irra filadhaa. Hayyeega ammallee irraan deebi'aa jechuudha. Akkanatti irraa deebi'eetiin ammallee tiktook irra seenee isin agarsiisa. Hayyeega eega kanatti tiktook irra seeneen booda viidiyoon tun gama raasee goma jalatti naan taane jechuudha. Asirraa asirra akka godhee waan beetin as fidee qotoota akkanii galtu jedhi yaadaa akkan godhaa jechuudha. Hayyeega amma irratti hin bana. Kunoo ni gartan jedhi yaadaa eefumaaf tiktookii eefumaaf nuuf oofu jira jechuudha. Hayyee bakka nuti irra qabannee akkanatti laallaa jechuudha. Kunoo ni gartan jedhi yaadaa qotoota akkas jettee qotoota sana yoo gama olitti ol oofu feetan qotoota akka gareelchitu jechuudha. Yookiin immoo akkanatti kunoo gizee irra bantan iddoo tana tuyitaniiti haala kanaan irra bantan jechuudha. Isii tana fuutanii bakka feetan kaasuu dandeessanii feetan bakka harka keessan isin irra wayyetti haatanii asiisee as kaadheen amma iddoo tana gartan jedhi yaadaa. Kunoo iddoo sirra waan tana gotakkaaf irratti tuyitaa jechuudha. Hayyeega haala kanaan kunoo isinitti agarsiisaa jira. Isa kana ammallee yoo irraa haquu feetan iddoo gama jalatti gad argamtu iddoo tana tuquudhaan iddoo gama jalatti gad argamtu iddoo tana tuquudhaan gotakkaaf irra neetaa jechuudha. Ammas itti deebitee akkana isii fiddii kana akka isin tuyitaa jechuudha. Eegsisa tuyitee irraa hiitaa jechuudha. Hayyeega amma isinis aappii kana appiin kun kanneen kana fakkaatan hedduutu jira. Hangaan aappii akkanaa babbareedaa na qabdee wali deebinutti jalqaba irratti gaa warreen chaanaalii kanaaf haaraa ta'an sabskiraayib godhaadha. Viidiyoon kun akka isin tolu abdiin qaba. Isin tolaan laayik godhuu hin dagatinaadha. Hanga barumsa kanaatti wali deebinu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Nagattina.